Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Kallaripaj kallari. Proverbios libro hawa imasata yachanakashka. Kay libro ta intiningapaj sapimi. Proverbios 1:7. Alli yachaq kankapaj kallarika. Mandak Dios ta manchashpa kazunami. Kan allita kawsanata munashpaka. Diospaj alli yachayta mashkay. Shinallataq paypaj mandashkakunata yachachishkakunata kati. Tukuy alli yachayka Dios mantami shamun. Shinallataq paymi munan ayudanata. Tukuy ñukanchik kawsaypi alli yachaywan kawsachun. Proverbios nishka kay libroka Israel llaqtapi tiyashka alli yachayta pallashkami. Proverbios nishka shimika ashalla shimikunawan yachachina nishaninmi. Kaytaka hatun yachaqkunami ashalla shimikunawan hatun yuyaykunata kunkapaq alli yuyarishpa kishkashkakuna. Kay libropika kay shukchayshuwan imashina kawsana Diosta kazushpa kawsachun kashkatataq imapipish rurana imashina kana krina hawapish yachachishka yuyaykunami tiyakun. Ashtawan kay alli yachiq shimikunamanta mayqan shimikunaka tukuykunallataq kikin wasi ukupi imashina kawsanatapish kanllaman shuktaqkunawan imashina kanatapish Diosta manchanatapish mandaqkunata kazunatapish hatunkunapaq ñawpaqpi imashina kanatapishmi yachachishka. Tukuymanta yallika kawsaymanta yachachishpaka kikinllata qarqariq kanata mana hatun tukushka kanata mana utqa phiñariq kanata wakchakunata llakiq kanata kikinwan apanakuqkunawanpish apanakuqlla kanatami yachachishka. Shinallataq trabajupi wasipi apanakuykunapi ñukanchik kullkiwanpish imashina mishaqkuna kankapaqmi shuk yuyayta ñukanchikmanka kun. Proverbios libroka shuk arinishka promesakuna kishkallaka mana kanchu. Diosllatak tukuy horaspaq yachachishpa rikuchishka shuk kishkami. Tukuy alli yuyaywan tukuy alli yachaywan rimashkapimi imashina punllakunapi kashpapish imata ruranata imashina kawsanataka tarinchik yachaqsayanchik. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.